Allow me to return to the reasons why the M23 rebels cannot win this war. The war they are fighting in Eastern DRC. Munyemerere noneho ngaruke ku mpamvu ziriya nyeshyamba za M23 zidashobora gutsinda iriya ntambara. Iriya ntambara zirimo kurwana mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo zishobora kuyitsinda kubera amakosa yakozwe kuva intambara yatangira. Hari impamvu zigira muri 5 nshaka kugira ngo ngarukeho muri iki kiganiro. Ndagira ngo tubanze turebe nyirizina uko intambara yatangiye, none tubone kugaruka kuri izo mpamvu zatumye igorana, ndetse zikaba ari nazo mpamvu zituma uriya mutwe udashobora gutsinda intambara. Ubundi akarere k'ibiyaga bigari karimo intambara imaze imyaka igera kuri 40, kubera ko ni intambara yatangiye 1981 itangirira muri Uganda, itangijwe n'umusirikare witwa Museveni wari kumwe na bagenzi be b'inyeshyamba n'abandi basirikare bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Inyeshyamba zatangiye urugamba rwiswe urwo kubohora Uganda, zari inyeshyamba zivangavanze, harimo abagande, harimo abanyarwanda, harimo abarundi, harimo abakongomani, harimo abanyatanzania n'abanyasomaliya. Zari ingabo zivangavanze. Muri make ntabwo Uganda yafashwe n'abagande, ahubwo yafashwe n'insoresore n'inyeshyamba zavuye mu bihugu bitandukanye. Ngaho aho umugambi wo gufata akarere watangiriye. Mu by'ukuri iyo mwumvise ngo inyeshyamba za M23 zafashe ibice, zakoze ibintu ibi n'ibi, muba mwumva ari ibintu bidasanzwe, muba mwumva ari igitangaza ziri mu mwanya mwiza wo gutsinda. Ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko ibyo zakoze kugeza ubu nta na kimwe cy'ijana cy'ibyo zakabaye zarakoze, nta na kimwe cy'ijana cy'ibyakabaye byarakozwe mu ntambara y'akarere kuva 1981. Mwebwe muba mubona ko bari gutsinda, ariko bo ubwabo barabizi ko intambara yabananiye, kubera ko barabizi ibyo basabwaga gukora, ndetse barabizi n'ibyo bakabaye barakoze kugeza ubu ariko batigeze bageraho. Museveni rero amaze gukora rokritoma mu bihugu bitandukanye byo mu karere, icyagombaga gukurikiraho no gutangira intambara yo kwigarurira ibihugu. Uwo mugambi wo kwigarurira ibihugu ni umugambi wazanwe n'Ubwongereza na Amerika, ariko noneho bashima ko bawutangirira muri Uganda. Hari impamvu zitandukanye twagarutseho zatumye Uganda ariyo bahitamo nk'icyicaro gikuru cy'uwo mugambi. Wenda tuzafata n'umwanya twongere tubigarukeho. Museveni rero yakoze rokritoma mu bihugu bitandukanye byo mu karere nk'uko twabigarutseho, ibafata Uganda mu 1986, nyuma y'imyaka 5 bari mu mashyamba ibarwana. Icyagombaga gukurikiraho nyuma yo gufata Uganda ni ikirero, nuko izo nyeshyamba zose uko zakabaye, uko zafashe Uganda, zagombaga kugenda zifata n'ibindi bihugu. Noneho abaturutse muri icyo gihugu akaba aribo bagenda barangaje imbere uwo mugambi. Niba bagiye gufata Burundi, no kuvuga ngo za nyeshyamba zaturutse mu Burundi zagombaga kugenda ziri ku ruhembe, zitwa ko arizo zije kubohora Burundi, ariko icyo gikundi cyose gikuriwe n'Ubugande icyagombaga kuzira rimwe kigakubita Burundi kikabufata, none bagakomereza mu kindi gihugu gutyo gutyo. No kuvuga ngo akarere kagombaga kubohorwa n'umutwe umwe w'inyeshyamba zashinzwe na Museveni, bikozwe n'Abongereza n'Abanyamerika, ariko uwo mutwe ukajya ukora mu buryo bw'ibanga, ahubwo bakagenda bitwikiye
inyeshyamba zabaga zaturutse muri ibyo bindi bihugu, none izo nyeshyamba nazo zikagenda zitwikiye icyitwa kurwanira uburenganzira no kwibohora, ibyo bitaga ingoma z'ibitugu mu bihugu bitandukanye babaga baraturutsemo. Nguko uko gahunda yo kubohora akarere no kukigarurira yatangiye, bikozwe n'Abongereza n'Abanyamerika, ariko uwo mugambi bakawuragiza umuntu witwa Museveni. Abongereza n'Abanyamerika nibo batanze intwaro, nibo batanze amafaranga, nibo batanze ibyagombaga kuba bikenewe byose kugira ngo iyo ntambara ishoboke, nibo bagendaga bakura mu nzira buri kintu cyose cyakwitambika izo nyeshyamba. Ukurikiranye neza uko intambara yagenze, urugero Museveni n'abo bagenzi be bafata Uganda, uhita ubona ko nyine Ubwongereza na Amerika aribo bateye inkunga iyo ntambara, ndetse bamushyira ku butegetsi mu 1986. Izo nyeshyamba zitangiza intambara mu bihugu zagendaga zivuga ko ziri kurwanira uburenganzira bw'abaturage, ziri kurwanya igitugu mu bihugu byabo. Ariko uko imyaka yagiye ihita, abantu bagiye batahura impamvu nyamukuru y'intambara. Abantu bagiye batahura ko ari intambara yo gufata akarere ahubwo yitwaza ubwoko. Iyo ntambara yo gufata akarere rero yatahuwe ahagana mu 1996 mu ntambara ya mbere yiswe iya Kongo. Ikiswe intambara ya mbere ya Kongo nibwo abantu batahuye nyirizina umugambi uhari wo gufata akarere, umugambi Amerika n'Ubwongereza bacuze bakawunyuza muri Museveni n'abandi bantu bo mu karere, ariko bakomoka mu bwoko butoya, ubwoko bw'abanyamuke, minorite. Ariko ubundi mutekereza ari iyihe mpamvu yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza bahitamo gukoresha ubwoko bwa minorite? Mutekereza ari iyihe mpamvu yabiteye? Kubera iki batahisemo gukorana n'abari basanzwe bafite imbaraga mu karere muri icyo gihe? Kubera iki batahisemo gukorana na Milton Obote muri Uganda, ntibahitemo gukorana na Perezida Habyarimana mu Rwanda, ntibahitemo gukorana na Perezida Mobutu muri Kongo, ntibahitemo gukorana na Perezida Nyerere muri Tanzania? Kubera iki batahisemo ibyo ngibyo? Kubera iki byasabye ko Milton Obote abanza gukurwa ku butegetsi? Kubera iki Museveni atarebye abandi bagande bagenzi be ngo abari bo babohora Uganda? Kubera iki kubohora Uganda byasabye ko habanza gukorwa recruitment mu bihugu bitandukanye? Kubera iki Uganda yabohowe n'Abanyarwanda, ikabohorwa n'Abarundi, ikabohorwa n'Abakongomani, ikabohorwa n'Abanyatanzania, ikabohorwa n'Abasomali, ikabohorwa n'Abanyasudani, ikabohorwa n'Abanyakenya? Kubera iki yabohowe n'agatsiko k'abasirikare baturutse imihanda yose? Ibyo ngibyo umuntu wese ubyibajije gutyo, byanze bikunze ubwonko bwe bumushakira igisubizo, kandi birangira koko abonye igisubizo gikwiye. Umuntu wese wibajije ati ariko kubera iki Abanyarwanda batabohoye u Rwanda, Abagande ngo nabo bagumi wabo babohore Uganda, Abarundi nabo bagumi wabo babohora Burundi, Abanyatanzania bibuko, Abakongomani bibuko? Umuntu wese wibajije ati kubera iki byasabye ko babanza gukora koperative? Kubera iki babanje gukora koperative? Umuntu wese wibajije gutyo yaba ari mu nzira nziza zo kubona igisubizo cy'ikibazo kiri mu karere k'ibiyaga bigari. Umuntu wese wibaza icyo kibazo ahita asobanukirwa intambara nyirizina iri mu karere k'ibiyaga bigari. Reka noneho twe gukomeza kwizimba mu magambo, tumaze kubona uburyo intambara y'akarere yatangiye n'uko iteye. Reka noneho duhite tureba impamvu yananiranye. Ubundi intambara yo gufata akarere uburyo yari iteye yari igabanyijemo ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere cyagombaga guhera mu 1981 nk'uko n'ubundi byagenze, hanyuma kikarangira mu mwaka w'2000. None icyiciro cya kabiri kigatangira mu 2001 kikagera mu 2013.
icyiciro cya mbere cyo guhera mu 1981 kugera mu 2000 ibyagombaga gukorwamo rero ni ibihe? Hagombaga gufatwa Uganda mu 1985, ariko nyine babigezeho mu 1986. Bagombaga guhita bakomeza bagafata u Rwanda mu 1990, ariko ntibabigeraho, birananirana. Ariko babigeraho mu 1994. Bagombaga gufata u Burundi mu 1993, nabyo birananirana. Bica perezida Melchior Ndadaye, ariko birananirana, ntibafata u Burundi. Kugeza uyu munsi bwo bwarabananiye. Hanyuma bagombaga gukomeza bagafata Tanzania, ariko birabananira kubera ko ntabwo bari gufata Tanzania. U Burundi bwabananiye. Mu by'ukuri bageze mu mwaka w'2000 bamaze gufata u Rwanda na Uganda. Ni ukuvuga ngo Tanzania n'u Burundi ndetse na Kongo ntabwo bigeze babifata muri uwo mujyo bagombaga kubikoramo. Ibagerageje gufata Kongo mu 1993 mu cyiswe intambara ya mbere ya Kongo, birananirana. Baragerageza kuyifata ariko bayirukanwamo. Barongera bagerageza mu yiswe intambara ya kabiri ya Kongo, nabyo birananirana. Mu by'ukuri kuva mu 1981 kugera mu 2000 bakagombye kuba barafashe Uganda, bagafata Burundi n'u Rwanda na Tanzania na Kongo, ariko byarananiranye bafata Ubugande ndetse n'u Rwanda gusa. Abongereza n'Abanyamerika rero bari barateganyije ko noneho icyiciro cya kabiri cy'intambara cyagombaga guhera mu 2001 kigakomeza kikagera mu 2013, cyagombaga kuba ari icyiciro kigizwe no gufata ibindi bihugu babyongera ku byo bagombaga kuba barafashe. No kuvuga ngo bagombaga kwagura ubwami bakagera muri za Ethiopia, bagakomeza bakagura no mu majyepfo bakagera muri za Afrika y'Epfo. Mu by'ukuri icyiciro cya kabiri cyari cyo kongera ibihugu ku bindi byagombaga kuba byafashwe. Twabonye ko icyiciro cya mbere hagombaga gufatwa u Burundi n'u Rwanda na Uganda na Tanzania ndetse na Kongo. Kenya yo ntabwo twigeze tuyigarukaho kubera ko isanzwe ari koloni y'Abongereza, yo ntabwo bisaba kuyifata, n'ubundi basanzwe bayifite. Urumva rero intambara yakabaye yaratangiye mu 1981 ikarangira mu mwaka w'2013. None 2013 ihageze bataragera no ku 10% by'ibyo bagomba gukora. None tugeze mu 2025, nanone bataragera no ku 10% by'ibyo bagomba gukora. Uyu munsi wa none niyo mpamvu nababwiye ngo umuntu ureba M23 akabona irimo gutsinda intambara, n'umuntu nyine udasobanukiwe intambara y'akarere uburyo iteye, n'umuntu udasobanukiwe imigambi yari iteganyijwe, n'umuntu utazi ibyakabaye byarakozwe. Ubundi Abongereza n'Abanyamerika bari barateganyije ko mu 2013 bagombaga kuba barubatse ubwami bugari mu karere k'ibiyaga bigari, bukaba ubwami bukomeza bukamanuka bukagera muri Afrika y'Epfo, bukongera bukazamuka bugafata mu bice bya za Ethiopia ruguru iyo ngiyo. Ariko nyine nk'uko tubibonye kugeza uyu munsi nta n'10% bigeze bageraho. None imyaka irinze ba 40. Niki cyatumye iyo myaka yose irindi ba 40 batageze no ku 10% by'ibyo bari bariyemeje kugeraho? Mu by'ukuri niki cyabakomye mu nkokora, niki cyababujije kwesa iyo mihigo yabo? Reka tubigarukeho mu buryo burambuye. Impamvu ya mbere yatumye bananirwa gufata akarere no kukabohora muri iyo myaka yose ni ukuvuka k'umutwe w'inyeshyamba z'Abarundi wiswe CNDD-FDD. Inyeshyamba za CNDD-FDD zavutse mu 1993 nyuma y'igihe gitoya perezida wari umaze gutorwa mu Burundi Melchior Ndadaye yishwe. Melchior Ndadaye yishwe n'itsinda ry'abasirikare bari muri wa mugambi, bari mu bitugu bya Museveni.
yishwe kubera ko yarabangamiye nyine iyo gahunda yo kubohora akarere, ndetse yishwe kubera ko yabangamiraga Ubwongereza na Amerika muri uwo mugambi wabo. Yagombaga kuva mu nzira, dore ko yakomokaga no mu bwoko butagombaga kujya muri iyo gahunda yo kubohora akarere. Amaze kwicwa n'abo basirikare rero, igihugu cyahise gicura umuborogo, havuka intambara n'imvururu muri rubanda. Noneho amoko asubiranamo, igisirikare cyayoborwaga n'Abatutsi ariko perezidanse ikayoborwa n'Abahutu. Noneho amoko yasubiranyemo, ibintu birakomera biba birebire, birangira inzirakarengane z'abaturage batagira ingano bishwe ku mpande zombi. Abaturage b'inzirakarengane bo mu bwoko bw'Abahutu barishwe, n'inzirakarengane zitagira ingano zo mu bwoko bw'Abatutsi ziricwa, mbese igihugu gihinduka umwijima. Noneho izo nyeshyamba za CNDD-FDD rero murabizi ko nyuma zaje no gufata igihugu mu 2005, zifata ubutegetsi. Kuva mu 1993 kugera mu 2005, twavuga ko Uburundi bwari busa n'ubwafashwe, ariko butafashwe mu buryo bwuzuye, kubera ko ntabwo Museveni n'Abongereza bari barashoboye gushyira ku butegetsi abari mu mugambi wabo wo kubohora akarere. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye rero, twavuga ko Uburundi bwafashwe ariko bugafatwa mu buryo butuzuye. Murabizi ko no mu ntambara yo mu 1993 yiswe iya mbere ya Kongo, ingabo z'u Burundi nazo zarwanye muri Kongo, zirwana ku ruhande rwa Museveni, ndetse n'izindi ngabo zitandukanye zo mu bindi bihugu bari hamwe barwana kugira ngo ibafate Kongo. Kuko nabigarutseho ntangira, nababwiye ko inyeshyamba zafashe Uganda arizo zakomeje kugenda zirwana zifata ibindi bihugu. Perezida Melchior Ndadaye rero nawe yishwe n'abasirikare bari muri ako gakundi, bari muri uwo mujyo. Mu mwaka wa 2005 rero byarangiye CNDD-FDD ifashe ubutegetsi mu Burundi. Noneho Uburundi buhita bubacika neza, kububohora biba birananiranye. Impamvu ya kabiri yatumye uwo mugambi wo gufata ibihugu by'akarere unanirana no gutahurwa k'uwo mugambi. Mu by'ukuri izi nyeshyamba zagendaga zirwana zifata ibihugu, zivuga ko ziri kurengera abaturage, zivuga ko ziri kurwanya igitugu. Ariko mu 1996 mu ntambara yiswe iya mbere ya Kongo, uwo mugambi waratahuwe. Noneho umaze gutahurwa, ibihugu bihita bitangira gushyira hamwe kugira ngo bibarwanyirize hamwe. Nuko nguko Uburundi na Tanzania baje kunga ubumwe, birangira babaye nk'agati k'inkubirane, kubera ko bari bamaze kubona ko bahuje umwanzi. CNDD-FDD ni kimwe mu byatumye rero ibona n'imbaraga zo kuba yafata ubutegetsi. Yafashijwe bikomeye n'igisirikare cya Tanzania, kubera ko bari bamaze kubona umwanzi wabo, bamaze gutahura aho ikibazo kiri. Uyu munsi wa none Tanzania n'u Burundi ni agati k'inkubirane. Ntabwo ushobora gutera Uburundi Tanzania ireba, nta nubwo ushobora gutera Tanzania Uburundi bureba. Iyo uteye umwe muri bo ni nkaho bombi ubu bateye, kubera ko bamaze gusobanukirwa ko umwanzi wabo ari umwe. Ndababwira ukuri yuko uyu munsi wa none kugira ngo usenye CNDD-FDD byasaba kubanza kujya gusenya Chama cha Mapinduzi muri Tanzania. Biragoye, ntabwo byashoboka. Uwo mugambi rero wo gufata ibihugu wagombaga kubibanga, ariko nyine birangira utahuwe, kandi iyo wamaze gutahura umwanzi wawe ugomba kumurwanya. Ngiyo yabaye inkomoko y'ubumwe n'ubufatanye hagati ya Tanzania n'u Burundi. Barabizi ko umwanzi wabo ari umwe. Tanzania irabizi ko Uburundi bufashwe nayo yakurikiraho, bityo rero Tanzania igomba kujya gukumirira iyo migambi mu Burundi. Niyo mpamvu idashobora kwemera ko Burundi bufatwa. Nguko uko imigambi yo gufata akarere yakomeje kunanirana. Impamvu ya gatatu yatumye imigambi yo gufata akarere inanirana,
ni ugukoresha amayeri amwe y'intambara na propagande. Museveni na bagenzi be bakomeje kugenda bakoresha amayeri amwe y'intambara, uburyo bafashe Uganda bagashaka ko ariko babikora mu Rwanda, bagashaka ko ariko babikora mu Burundi, bagashaka ko ariko babikora muri Kongo n'ahandi hose. Gushaka gukoresha amayeri amwe y'intambara rero ni kimwe mu bintu byatumye n'imigambi yabo itahurwa. Mu by'ukuri bakabaye baragiye bahimba ubundi buryo bw'imirwanire, bagahimba andi mayeri, bagahimba izindi propagande, ariko kubera ko intambara yabo bagiye barwana rimwe idahinduka, uburyo bayirwanamo budahinduka, ibyo bitwaza bidahinduka, byarabagoye kuyitsinda. Ntabwo ushobora kurwana intambara imwe imyaka 40 uyirwana mu bihugu bitandukanye kandi ugenda witwaje ikintu kimwe. Iyo ntambara biragoye ko wayitsinda. Icyo rero ni kimwe mu bintu byatumye intambara imara imyaka 40 ariko yarananiranye. Ikintu cya kane cyatumye intambara inanirana no kudakurikiza urutonde n'uburyo bari barapanze bazagenda bafata ibihugu. Bari barapanze ko mu gice cya mbere cy'intambara yo guhera mu 1981 kugera mu 2000 bazahera kuri Uganda, bamara kuyifata bagakurikizaho u Rwanda, bamara gufata u Rwanda bagakurikizaho Burundi, bamara gufata Burundi bagakurikizaho Tanzania, bamara gufata Tanzania bagakurikizaho Kongo. Icyatumye urwo ruhererekane rwo gufata ibihugu rudakurikizwa ni ikihe rero? Bamaze gufata Uganda mu 1986 bagombaga guhita bakurikizaho u Rwanda, baranabikoze barufata mu 1994. Bagombaga guhita bafata u Burundi byanze bikunze bagakomereza Tanzania, ariko u Burundi bwarananiranye. Nyuma yo ku Burundi bunaniranye, gukomereza Tanzania ntibyari gushoboka. Noneho n'ikindi kintu cyabyishe, nyuma yo kubafasha u Rwanda, abari ingabo z'u Rwanda zatsinzwe zahungiye muri Kongo. Zihungiye muri Kongo rero zateye icyugazi kubera ko zongeye kwiyoruganiza muri Kongo, zitangira kugaba ibitero mu Rwanda zishaka kwisubiza ubutegetsi. Zitangiye kugaba ibitero rero ku Rwanda, byabaye ngombwa ko ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Museveni bahise batera Kongo kugira ngo bajye guhangana n'izo ngabo, bazirimburire muri Kongo ndetse bahirika n'ubutegetsi bwa Mobutu, kubera ko aribwo bwaziteraga inkunga kandi bikaba bigaragara ko bwagombaga no gukora igishoboka cyose kugira ngo bufashe izo ngabo kongera kugaruka gushaka ubutegetsi. Mu by'ukuri u Rwanda na Uganda mu 1996 bateye Kongo mu buryo butari bwarateganijwe mu ntambara y'akarere. Bateye Kongo batarafata Burundi na Tanzania, kandi ubundi ntabwo ariko byagombaga kugenda. Byatumye no gufata Kongo rero bitabahira. Bararwana, intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo zirinda zirangira, Kongo irabananira, barataha. Barongera bagerageza Burundi, nabwo birananirana. Mu by'ukuri intambara bari barapanze yajemo akavuyo, uko bayiteguye ntabwo ariko yagenze. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi barimo kurwana no gufata Burundi, bakarwana no gufata Kongo, bakarwana na Tanzania, bakarwana nahe, bakarwana ahantu hose. Mu by'ukuri intambara yari ivangavanze. Ntabwo bari barateguye ko nibafata u Rwanda hari ingabo zizahungira muri Kongo, kandi izo ngabo nizihungira muri Kongo zizatera icyugazi, bikaba ngombwa ko bahita bafata umwanzuro wo gutera Kongo. Ntabwo ibyo ngibyo bari barabiteganyije. Niyo mpamvu intambara yaje n'ibihekane bikarangira inaniranye. Impamvu ya gatanu yatumye iyo ntambara y'akarere ibananira no kunanirwa gusobanura impamvu yo kurwana. Mu by'ukuri Museveni na bagenzi be bagitangira intambara kugera nko mu 1996 bari barashoboye gusobanura impamvu zo kurwana, kuko bari bafite n'igisirikare, bafite n'imbaraga, ndetse bahagarariwe na Amerika ari igenda baharurira inzira kimwe n'Ubwongereza. Byaraboroheye cyane. Ariko nyuma y'1996 ibintu byagiye bigorana. Nyuma yo ko batahuye uwo mugambi wabo
gukomeza gusobanura impamvu zo kurwana byarananiranye, gusobanura impamvu bashinze koperative yo gufata ibihugu, gusobanura impamvu barwanira hamwe bagenda bazenguruka ibihugu, gusobanura impamvu abafashe Uganda aribo bagomba gufata u Rwanda, bagafata Burundi, bagafata n'ibindi bihugu, byarananiranye. Mu by'ukuri bananiwe gukora diplomasi y'intambara, bananiwe kumvisha isi yose impamvu zo gukomeza kurwana muri ubwo buryo, dore ko batahinduraga n'uburyo bw'imirwanire. Kunanirwa gukora diplomasi y'ibyo barwanira rero ni kimwe mu byatumye intambara ibananira. Ubwabo nabo mu bihe bitandukanye bagiye basubiranamo kubera ko hari abantu bisanze muri izo ntambara bumva ko bagiye kurwanira uburenganzira bwabo, bumva ko bagiye kurwanya igitugu, ariko bagezeyo bamaze gufata ibihugu babona ibyo babwiwe ko bari kurwanira ntabwo ari byo, batangira kwigomeka, batangira gucikamo ibice. Uko gucikamo ibice rero nabyo byagabanyije imbaraga ndetse byambura abarwana iyo ntambara ubushobozi bumwe na bumwe, bituma rero intambara ibananira. Niba hari abasirikare bakomeye ndetse hari abandi bantu bamwe na bamwe bagufashije mu ntambara, ariko nyuma bakaza kukwihinduka kubera ko babonye ibyo wababwiye uri kurwanira atari byo, uba utakaje imbaraga. Urugero, nyuma yo kubohora Uganda, hari abasirikare bamwe na bamwe barebye imikorere ya Museveni, babona uburyo ari kuyobora igihugu, babona bihabanye cyane n'ibyo bari barabwiwe ko bari kurwanira. Abo ngabo bahise bigomeka, bamwe baricwa, abandi baramurwanya bajya muri opozisiyo. Ubu ngubu barimo bararwana na Museveni bifuza ko yava ku butegetsi. No mu Rwanda nuko byagenze. Nyuma y'uko igihugu gifashwe, hari abandi basirikare bamwe na bamwe bigometse ku butegetsi, bamwe baricwa abandi barahunga, kubera ko nyine nabo babonye ibyo babwiwe ko bari kurwanira bihabanye n'ukuri. No muri Kongo nuko nguko byagenze. Bamwe bagiye mu nyeshyamba muri Uganda, bagaruka kurwana intambara muri za 1996 iwabo muri Kongo, babwirwa ko bari kurwanira kubohora Kongo, ariko nabo bamaze gusobanukirwa ibiri kujya mbere, barebye uko intambara iteye, bamwe barigomeka, barahindukira, bajya mu ngabo za Kongo. Ibyo ngibyo ni kimwe mu bintu byagiye bica intege iyi ntambara y'akarere, bigatuma Museveni na bagenzi be badashobora kuyitsinda. Iyo utakaje abantu nk'abo mwarwanye igihe kirekire, mwakoranye igihe kirekire, bafite ubunararibonye mu ntambara, bazi iyo mwatangiriye, bazi uburyo murwana, mu by'ukuri uba utakaje imbaraga kubera ko ziba zigiye ku rundi ruhande rugiye kukurwanya. Kandi ikindi, abasirikare n'abanyapolitike bagiye bihinduka Museveni na bagenzi be, byabaye ngombwa ko hari n'abandi basivile n'abaturage benshi babakurikira bahindura ibitekerezo, kubera ko abaturage benshi iyo babonye umusirikare ukomeye cyangwa undi munyapolitike ukomeye ahinduye icyerekezo, ahinduye uburyo yabonagamo ibintu, abandi benshi nabo barahindukira bakamukurikira. Izo n'izindi mbaraga nyinshi cyane rero zagiye zitakara muri ubwo buryo, zituma Museveni na bagenzi be intambara irushaho kubakomerera, kuko bagiye batakaza amaboko mu bihe bitandukanye. Impamvu ya gatandatu ari nayo ngira ngo nsorezeho, nubwo hari izindi mpamvu nyinshi umuntu yagarukaho, no kugwa cyangwa gusubira inyuma k'ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza batangira uwo mushinga wo kwigarurira akarere k'ibiyaga bigari ndetse no kubaka ubwami bugari mu karere k'ibiyaga bigari. Nibo bari bakomeye, nibo bayoboraga isi bonyine, nta wundi muntu wabavugiragamo. Murabizi ko mu 1991 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasenyutse, Uburusiya bugasigara bwonyine, Amerika igasigara ari cyo gihangange cyonyine kiri ku isi. Amerika yakoraga ibyo ishatse, ni nayo mpamvu uwo mugambi utangira Museveni na bagenzi be byaboroheye gufata ibihugu.
byaraboroheye kubera ko ibihugu bitandukanye byo mu karere byagiye bifatirwa ibihano bya gisirikare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigacibwa intege, uburyo bwo kwiyubaka mu gisirikare bukagorana. None ibyo ngibyo bikorohereza Museveni n'abo bagenzi be kubera ko bahabwaga intwaro n'Ubwongereza, bahabwaga ibikoresho by'intambara mu buryo bwose bushoboka. Ariko nyuma murabizi ko mu 2013 Ubushinwa byaje kurangira kibaye igihugu cy'igihangange, ndetse ubukungu bw'Ubushinwa burazamuka cyane, buratumbagira kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi wa none abantu benshi bazakubwira ko Ubushinwa ari cyo gihugu gikize ku isi, ariko Amerika nyine kubera ko ifite imbaraga z'itangazamakuru igakomeza kugenda ibwira abantu ngo nitwe gihugu gikize, nitwe gihugu gikomeye kuruta ibindi. Ariko Ubushinwa nicyo gihugu gikize kuruta ibindi ku isi. Uko gukomera k'Ubushinwa rero n'ubwo buhangange bw'Ubushinwa ubwabyo byonyine ntabwo byagarukiye aho, kubera ko nyuma yaho gato mu 2014 Uburusiya nabwo bwongeye gutungurana buhinduka igihugu cy'igihangange, burongera busubirana ijambo bwari bwarahoranye kera. Kongera kugaruka k'ubuhangange bw'Ubushinwa n'Uburusiya mu 2013 ndetse n'ibihumbi 2014 byahise bihindura mu buryo bwa burundu uburyo isi iyobowe. Ibyo ngibyo byahise bihinduka mu bice byose by'isi ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari karimo. Hahise hatangira ihangana ryeruye rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, ndetse n'ihangana ryeruye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. None iryo hangana rigaragara no ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Iryo hangana rero ryatumye b'Abanyafurika bari kurwanya Museveni na bagenzi be ndetse n'Abongereza babona imbaraga. Ubushinwa bwahise buba imbaraga, Uburusiya bwahise buba imbaraga, ndetse ni bimwe mu bintu byatumye intambara irushaho kunanirana, irushaho no gukomera. Mu by'ukuri hari impamvu nyinshi cyane umuntu ashobora kugarukaho zatumye intambara yo gufata akarere k'ibiyaga bigari n'ibindi bihugu muri Afurika irushaho kunanirana, ariko reka tugarukira aha ngaha. Uyu munsi wa none rero ntabwo intambara yo gufata akarere yashoboka, byararangiye, ntabwo yashoboka. Abantu niba bamaze imyaka 40 bakaba barananiwe no gufata ibihugu bitatu, ntabwo bazashobora gufata ibihugu 10. Niba barananiwe kubifata, sebuja wabahaye intambara, sebuja wabatumye ari uyobora isi, ni gute bazashobora kubifata atagifite ubushobozi bwo gukora ibyo yishakiye? Ntabwo ibyo ngibyo bizashoboka rwose, mbabwije ukuri. Inyeshyamba za M23 nizikomeze zirwane, zishyiremo imbaraga, abaturage b'inzirakarengane bapfe, abagore n'abana bapfe, abatagira kirengera, abatagira kivugira bakomeze bagwe ku misozi no mu mashyamba, impunzi zirukanke ku misozi, izindi zirundwe mu nkambi. Ariko ndabizi neza ko ntacyo bizatanga uretse gukomeza kumena amaraso y'inzirakarengane y'Abakongomani batagira ingano n'abandi batuye mu karere. Ndabizi ko intambara y'akarere, intambara yo gufata ibihugu, intambara yo kwigarurira ibihugu ntabwo izakunda, byararangiye.